o phobela ya bolela mo ke kopetse magata nna re gopela thuso go Prof Moremi ka lebaka la gore lapa la rona le mathata a botsa rena hlokofetse ka 2020 ka lehula la sethunya ga ya hlokofala a sa nka wa nyakisisa a sa nka ka molapeng manyakisika ka ena ya go di gore ka molapeng le gona go ba dihlaka-hlakana go loke selo le go ba le mathata tšhalete a mantši dikoloto gore tšhalete a e dule ke nkana ya boraro ke tša sekolo rena ba re ba ka moka go ne ya tšwa tša sekolo sister wa mathomo le ena dilo tša go tša sekolo di flo hlaka-hlakana wa bobedi ke ena ya re šilego wa boraro le ena tša gago tša sekolo di flo hlaka-hlakana wa bofo ke nna ke feite matric last year ka apply dilo tša ka tša go apply fo hlaka-hlakana le gona ke nka a re pisitse gore ga botse o ria gangwe ke nkana le rena le ena ka molapeng ke o nna bala ka kudu kore a re ke se a se re tšhalete nka ena gana go no ba jwala re ka leboga a re ka go tša thušo go ba ga Moremi le hela Ntšhabeleng ke ngwaletse ntate Moremi gobane ke kgopela thušo ke tshwenya ke dilo tše ke latelago mahlo a ka ge ke babetsane go tšwa megogo mosegare a ne go opa ke ne go fela pelo ga ke robale gabotse ke a phafoga bošego ke ne go kwa dilo mo masenkeng ke re thwapa gomme ga ke bone felo ga ke robale gabotse ke tshwenya le ke dinoka ke tshwenya le ke ge ke mohlapologo wa ka wa fiša ke rota ka mogare o ka re go ne tshwana ke thabela ge ntate Moremi a ka nthuša ke a leboga okay